alit sane kantun nudut kayun anger-anger yang sejeroning bahasa basita tati kerang tata titi parikrama pemargi ritat kala jagi ngamet anak istri sane ketah ke bos ngerorod utawi kawin lari ngiring benyang pungkerang wenten malih konten-konten sapunapi yeneng orang tua setuju, orang tua perempuan setuju, orang tua laki-laki setuju. Sakimon perebia tan wenten, genah sane kosak wenten, istilah malih sane ke bos maling ngalang. Iring lanturang benyang mungkur. Sane malang napi astane yeneng maling ngalang ke tios malih. Uning ni ke sang meraga perdana okane jagi ka ambil dan perlu malih makta damar sentir pengelukuan dan ke nah nika dasarnya napi genah nikos nah nika setuju ri sejeroning harodaya kayun sang meraga perdana yayah renane sakemon genah kos dan mersidang secara finansial dan mersidang nampi nika wenten istilah maling ngalang cukup makta pejati kemanten keluarga kecil sampun pada uning anak alit sampun kawa antuk sang meraga lanang saking banyak niki kenten nika maling ngalang beden malih sane ketah ka bos sampun aturin titiang ida dani sarang sami yen nempo padan sane sering margiang titiang yen neng sampun sang meraga agung kesatria para menak sampun lintian patah pada siki kenten kedumun upami ring puri satria ring dijal lintian belaluan langon kenten demun san merte ring napi astane kayu mas kenten nak lintian ke wenten acara sane ketak ka bos ritat kala jagi wenten bebawasan puniki wenten acara sane ke bos pari dap-dap mungkah lawang nika jantan sampun akeh perebia dan bersidang jagi napi astane jagi nganapang indek perebia malih nika akeh dudon acara malih maling ngalang niki kenten alat sang meraga geria anggawa ke geria jagi ngamet malih ketan patah nika medaging mungkah lawang yen ning mungkah lawang medaging raris sampun aturin titiang ida dani sareng semi wawan titiang malih medaging malak rasmi ke kidungan ida peranda sane ring gedong tu peranda istri nika munggah ring jaban ring ajang gedong nika tu peranda lanang sane nyanting ida mepuja wenten upakara antan ketan ketok pintu ring sang meraga lanang medal sampun sang meraga istri ngangen kerudung langsung pun munggah sampun ngangen joli dijau jegenah ni ke sang meraga lanang ni ke patut mereka kaping 3 wenten konten titiang benyang pungkur ngiring malih yeneng beda agama tios malih yeneng beda agama umpama ni asane lanang agama Hindu sane istri raris agama Islam nika malih jangkap babawasan punika pasti sampun niki kawin lari pun nika karena beda agama parisada harus hadir nika ritat kala jagi tan sampun wenten seolah patra sampun rauh ring sang meraga perdana wenten rerepi sekadi ngeluku wawu nika sampun ri sampun ni sang meraga istri jumujug ring genah sang meraga lanang wenten istilah sayut penampi wawu parisada tedun nika mesumpah sane istri nika sane agama tios sang punika mesumpah bahwa saya siap wetan formulir nika saking parisada siap sampun nika mesumpah sang dengan ini saya menyatakan nama ini umur sekian alamat ini sudah siap akan menganut agama Hindu tapi jadi kadang wetan formulir nika wajib nika parisada hadir ring kurung karena puniki wenten parisada nika nyana sesampun wenten formulir ke kegentosan antuk sertifikat saking parisada sertifikat niki wawu bakte ke catatan sipil wawu medal akte perkawinan kenten mangken niki menten kenten ten akte napi tani catatan sipil ten ngemedalang laris napi tani sah perkawinan nika tanpa ada akte perkawinan nika ngiring benyang pungkur nika manda sampun ditiang akeh matur-atur malih ngiring singkat-singkat manten nika bantah-bantang rikalaning sane wawu ngamet pinet bebawasan sane ketah kawas ngerorod utawi kawin lari inggih kadia sapunika atur titiang kira langkung tunu luweh doring sang sane muasta sampurna antuk titiang mabah mina kadi parikrama pemargi ritat kala jagi kawin lari kadia sapunika demun kirang langkung tunu luweh doring sang sane muasta sampurna awan sangkaning wahya diat mika mana sangkaning perenamia mana ngandap kasor titang mandeledang ugi idadani para pamiarsa sanikan tu nuduk kayun melajahin bahasa basita kadia sapunika
Kawin nanti tiang keuangan tiang nikah sane pacang katur mantu kering sang sane sampun nguikanen ini pemargi kadia sapetika. Nggih, maka wasanan ngatur, maka perlinan ngatur, puputan tiang untuk para santi om, santi om. Puput sambut.